Kallid sõbrad, mul on hea meel kõiki näha. Ma natukene räägin kõigepealt siin eesti keeles ja siis räägin sama teksti inglise keeles, sest meil on ülekanne meie tänasest üritusest ja kust maailma nurgast meid vaadatakse, kui palju inimesi seda teeb, me tegelikult ei tea. So I'll say a couple of words first in Estonian and then in English about the current event. We are happy to see our online viewers. Welcome to Estonia. Tere tulemast kõigile siis meie tänasele seminarile. Umbes 1,5 aastat tagasi Reto rääkis mulle sellest, et me võiksime David ja Robin Wideneri kutsuda Eesti. About 1.5 years ago, Reto, our fellow teacher in the Italian church, told me that he has a dream to invite David and Robin Widener to Estonia. Ja mina olin kuulnud raamatust Secure in Heart. I had heard about the book Secure in Heart and something rang the bell, et mingisugune kelluke läks kuskil põlema, aga ega ma väga palju neist ei teadnud. But I didn't know too much about David and Robin and their ministry. Aga siis Reto rääkis mulle sellest, et David ja Robin on suureks mõjutajaks olnud temale, et alustada nii-öelda meeste puhtuse teenistust Tallinna koguduses. But Reto told me that David and Robin and their ministry has been kind of influencing him a lot and encouraging him to start purity ministry for men in the Italian church. Ja siis ma sain aru, et see on tõenäoliselt üks väga tugev inspiratsioon, mida ta on saanud Davidit ja Robinilt, sest ta on teinud seda Tallinnas 10 aastat. And then I understood that, of course, if someone like Reto has done or led this purity ministry in the Tallinn church for about 10 years, it has to be a strong influence. Ja siis meil oli esimene Zoomi kõne David ja Robiniga. And then we had Zoom call with David and Robin and the leadership ja koguduse juhtidega. Ja sel hetkel ma sain kohe aru, et ma nii väga tahaks, et need inimesed võiks Eesti tulla. And at that moment I realized that I really want them to be in Tallinn. Sellepärast, et midagi oli nende selles jagamises või nende õpetuses või selles, kuidas nad näevad oma kristlikku elu, mis oli väga-väga julgustav. There was something in their Christian life about their teaching and ministry that really touched my heart, and I thought that, everybody has to see it and everybody has to hear them and we want them to come. Ja ma arvan, et see oli selline siirus ja ausus selles, kuidas me vahel võime rasketest hetkedest oma kristlase elus läbi minna. I think it was the sincerity and vulnerability, how they saw their Christian lives. Ja see väga-väga puudutas mind, and it touched my heart. Ja nüüd siis 1,5 aastat peale palvetamist ja rahaliste võimaluste otsimist ja reisiplaanide kokkupanemist on nad täna siin, mille üle mul on äärmiselt hea meel. And now, 1.5 years later, after planning and prayers and asking God for finances to bring them over, they are finally here. Nii et mul on väga hea meel teile esitada David ja Robin Widenerit täna ja varsti nad tulevad siia ette ja räägivad. And I'm so glad to present you and to give you David and Robin Widener, and after our prayer they will come up here. Aga palvetame eesti keeles. Let's pray and I'll do it in English, in Estonian only. Me isa, kes oled taevas, me oleme väga tänulikud sulle selle eest, et sa oled suur Jumal. Ja isa, me täname, et sa oled meie elusid puudutanud ja et sa oled teinud suuri asju meie elus. Isa, me kiidame sind ja täname sind selle eest, et sa oled meid kõiki välja tõmmanud pimedusest või sa võid seda teha. Ja sa oled alati see, kes ulatab meile käe ja annab meile usuanni, et me võiksime uskuda. Aitäh sulle sinu armu jõu eest ja sinu armu suuruse eest meie elus. Ja sa suur tänu ka selle eest, et kristlastena me võime alati alustada uuesti. Et siis, kui me oleme kuskil mingis osas kinni jäänud või me ei suuda edasi liikuda või me ei tea, mismoodi edasi liikuda, siis alati on olemas sinu vägi ja sinu lahendused, isa, mida sa annad läbi oma sõna, läbi oma vaimu, läbi oma õpetuse, läbi koguduse, läbi kogukonna, isa.
ja aitäh sulle nii väga selle eest, et sa oled, nagu ma usun, täiesti kindlasti läbi sinu väe ja võimu ja läbi erinevate inimeste unistuste ja andmise toonud David ja Robini täna siia. Ja me palvetame nii väga, et sa õnnistaksid seda koosolemist täna ja homme. Ma palvetan, et sinu vaim töötaks meie südametes, et see puudutaks meie südant, mida me täna siin kuuleme, et see aitaks meid. Aitaks meid näha sind, aitaks meil näha Kristust, aitaks meil kogeda seda, milline vägi võib olla kristlikus elus. Palvetan seda Jeesuse nimel. Amen. So guys, please, come up. We'll just go back and forth. We are honored to be here with you tonight. Meil on väga suur au olla teiega siin täna. You have already won our hearts over. Te olete juba võitnud meie südamed. We've already fallen in love with your beautiful city. Me oleme juba armunud teie imelusasse linna. And we feel quite at home here already. Ja me tunneme, et me oleme kodus. Even tonight, going out with Mitch and Hannah, we felt especially at home. Ja eriti, kui me täna Mitch ja Hannaga käisime väljas, me tundsime eriliselt koduselt. Mitch and we used to live in the same town where Mitch lived back in Illinois. Illinois me elasime samas linnas koos Mitchiga. And I think either 15, 16 years ago, I actually performed the wedding ceremony for his aunt. Ja 15-16 aastat tagasi me viisime läbi siis pulma ja mina siis panin paari tema tädi. But with others, just as it is in Christ, aga teiste kõigiga, nagu see ikka on Kristuses. Even people we just met for the first time this week. Isegi inimesed, keda me esimest korda kohtusime sel nädalal. Like Hans and Tina. Nagu Hans ja Tiina. Of course, we already had met Monty, but we're meeting Monica. Aga me olime juba varem kohtunud küll Matiga, aga Monikaga. We feel like we've known them our whole life. Ja me tunneme, et me oleme tundnud teid kogu elu. So thank you for having us come. Nii et suur tänu, et te kutsusite meid. And a special thanks for those online. We thank for the Baltic Mission Society that helped contribute to this. Ja me täname ka neid, kes meid online'is vaatavad, täname BNMA, Baltic Nordic Mission Alliance'it, kes toetas rahaliselt. And many others had to give generously to make this come possible. Ja paljusid teisi, kes on annetunud raha selleks, et see reis võiks olla võimalik. So be thankful for those people too. Nii et me oleme ka väga-väga tänulikud neile. Hello, sisters. Tere tulemast, õed. I'm happy to be here to represent the female part of the audience. Mul on hea meel, et ma saan siis olla osa sellest naiste osast tänasel seminaril. And looking out at you, I already see so many kindred spirits. Ja nii tore on see, et ma juba näen nii palju siukseid hingesugulasi. I know some of you have read my books, I think. Ja ma arvan, et mõned teist on lugenud minu raamatut. Some of you have, go ahead. Yeah. Some of you have listened into our many podcasts and talks on Facebook. Ja mõned on kuulanud meie Facebooki ja muude kanalite siis podcast'e. But coming to a place like Tallinn, aga tulla sellisesse kohta nagu Tallinn, it really wakes up our faith. See äratab ka meie usku. We get to be with you in person. Me saame olla teiega koos füüsiliselt. We get to learn from your discipleship. Me saame õppida teie kristlusest. We get to be inspired by your faith. Ja me saame julgustatud läbi teie usu. So I'm excited that we're finally here. Nii et ma olen põnevil sellest, et me oleme siin. And we're very encouraged by your eagerness to hear what we want to talk about this weekend. Ja me oleme väga põnevil sellest, mida me saame kõik koos õppida ja rääkida täna. And of course, this is one of our favorite topics, the topic of grace. Ja see on loomulikult meie üks lemmikteema, armust rääkida. Something that maybe we haven't fully understood in our Christian lives. Üks asi, mida me võib-olla ei ole lõpuni sügavalt, piisavalt aru saanud oma kristlikus elus. It's a very big topic. Ja loomulikult see on väga-väga suur ja lai teema. But we hope to enlighten you to at least one part of this topic of grace. Ja me tahame teid valgustada vähemalt mingisugusest aspektist sellest armu teemast. Oops. I remember when we lived in DeKalb, Illinois. Ma mäletan, kui me elasime sellises linnas nagu DeKalb, Illinois. One time my daughter came to me. Üks kord tuli minu tütar minu juurde. Some of you may know her. Her name's Rebecca. Ta nimi on Rebecca, mõned võib-olla teavad teda. She lived and served 3 years in Ukraine. Ta elas ja teenis 3 aastat Ukrainas. Anyway, she said, Mom, I've been thinking about our family and my cousin's family. Ja ta ütles, et ema, ma olen mõelnud meie pereelule ja minu nõbude elule.
We've spent so much time together, it's like we're all one family. me oleme nii palju aega me veetsime nii palju aega koos, et me oleme nagu üks pere. And she said, I have a word for their family. Ja ta ütles, et mul on üks sõna nende perele. I'm like, what is it? Ma küsisin, mis see sõnum on? She said, organized. Ta ütles, organiseeritud. So I'm thinking, where's this going, Becca? Ja ma ütlesin, huvitav, kuhu sa tahad nüüd selle jutuga minna, Rebecca? I said, do you have a word for our family? Ja siis ma küsisin, et aga kas sul on mingi sõna, mis iseloomustab meie perekonda? She said, yes, Ta ütles, et jah, messy. segane. And I said, would you prefer that we're the organized family, or do you like being the messy family? Ja siis ma küsisin, et kas sa tahaksid pigem elada sellises perekonnas, mis on hästi organiseeritud, või sa pigem valiksid sellise nii-öelda segamini perekonna? And she said, I love being the messy family. Ta ütles, et mulle meeldib olla sellises segaduses perekonnas. I think my daughter showed me the heart of God in that Ma arvan, moment. et sellel hetkel minu tütar näitas mulle Jumala südant. Messy is not something to be ashamed of. Kui asjad on segasid, siis see ei tähenda, et sa peaksid seda häbenema. It's in the very nature of God. See on Jumala iseloomu osa. He created the universe out of a big old mess Ta võttis suure segaduse universumis ja tegi sellest midagi head, mingi korraliku asja. called chaos. Ja ennem seda oli see kaos. In the New Testament, to be named chaos was a great honor. Ja kui Uues Testamendis keegi nimetas sind kaoseks, siis see oli suur au. Most of us don't like that word Enamus meist ei armasta seda sõna. because it meant that you were like the very things that God made the universe out of. Sest see tähendas seda tegelikult, et sa olid loodud nendest osakestest, mis on universumi osa. So today we're going to talk about how grace transforms our view of messiness and chaos. Ja täna me tahame rääkida sellest, mismoodi arm siis muudab meie arusaamist sellest, kui asjad on sassis. So let's start with one definition of grace. Alustame siis ühe armu definitsiooniga. It's not the only definition of See ei grace. ole ainukene armu definitsioon. We believe it's one that's very, very important for our Christian lives. Kuid ma arvan, et see on väga oluline meie kristlikus elus. Because there is grace that saves us, is one kind of grace. On olemas arm, mis meid päästab. There's grace that teaches us how to live a On Christian olemas life. arm, mis aitab meil elada või õpetab meid elama kristlikku elu. And Paul said there's a grace that's yet to be revealed. Ja Paulus ütleb, et on olemas ka arm, mida me veel saame näha, mis tulevikus saab meile nähtavaks. We're going to talk about the grace that helps us live the Christian life. Aga me räägime sellest armust, mis aitab meil elada meie kristlikku elu täna. And we like the definition of grace being God's affirming presence. Me räägime armust kui Jumala kinnitavast ligiolekust. Can you say that? How would you say that? Can they say it together? God's affirming presence in the sermon? Kas te võite öelda seda kõik koos? Jumala kinnitav ligiolu. Ütleme kõik koos. Jumala kinnitav ligiolu. Is that good? Sounds good to me. Tuli hästi välja teil. Of course, you may have just told that everybody that I was ugly or something. I don't Võib-olla know. te ei tea ju, mida ma palusin teile öelda. And the scripture, we believe, teaches us very clearly. Ja ma arvan, et kirjakoht, mis meid õpetab sellest. In John 1:14, it says the Word, or Jesus, became flesh and made his dwelling among us. Johannes 1:14 ütleb seda, et sõna sai lihaks ja elas meie keskel. It says that being the dwelling could also be he chose to live alongside us. Ja võib öelda ka seda, et kui me laiendame seda kirjakohta, et ta valis seda, see oli tema valik elada meie keskel. Actually, the word Emmanuel means God with us. Emmanuel tähendab Jumal meie keskel. And John goes on to say, we have seen his glory, Johannes läheb edasi ja ütleb, et ja me nägime tema kirkust, the glory of the one and only Son, nagu isast ainusündinu kirkust, who came from the Father, full of grace and truth. täis armu ja tõde. So he came with grace, meaning he came to be among us. Ta tuli meie keskele, olles täis armu, He came to be God's affirming presence among us. et kinnitada Jumala armu meie keskel. And in doing so, he also brought truth. Ja seda tehes ta tõi ka tõde meile. I guess you could say that he entered our mess Võib öelda, et ta tuli meie segaduse keskele, in order to find the glory.
selleks, et leida au või näha au, in order to love us better, selleks, et armastada meid rohkem, in order to transform us. selleks, et meid muuta. Go ahead. This is the same idea even in the Old Testament in the book of Joshua. Ja sama motiivi me näeme Joosua raamatus, Vanas Testamendis, Where it says, no one will be able to oppose you Joosua 1.5 ütleb, et ükski ei suuda sulle vastu panna for as long as you live. nii kaua, kuni sa elad. I will be with you, Nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda olen ma sinuga. just I was with Moses, and I will never fail or abandon you. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Similar to other words where it says, I will never leave or forsake you. Ta ütleb, et ma kunagi ei lahku teist, ma ei jäta teid kunagi maha. Similar to what Jesus said, some of his last words on earth recorded are, I will be with you always. Samuti Jeesuse viimased sõnad, mida me võime lugeda evangeeliumitest, on see, et ma olen teiega kuni ajastu lõpuni. Can you imagine how encouraging that must be to have Jesus at your side? Kas te kujutate ette, kui julgustav see võib olla füüsiliselt omada Jeesust enda kõrval? To have the King of Kings and Lord of Lords Et kuningate kuningas, isandate isand right next to you, on sinu kõrval, holding your hand, hoiab sinu kätt, saying it's okay, ütleb, et kõik läheb hästi, I've got you. ma hoian sind. This brings up a memory for me. See tuletab meelde mulle ühte mälestust. I grew up in a spectacular family. Ma kasvasin üles suurepärases peres. My dad was an engineer and my mother was an artist. Mu isa oli insener, ema oli kunstnik. And they invested heavily in us 6 children. Ja meil oli 6 last peres ja nad investeerisid kõvasti meisse. But the pressure of it all caught up with my dad. Aga kõige selle elu surve siis sai mu isa kätte. And he began to drink heavily in my preteen years. Ja kui ma olin eelteismeline, siis mu isa hakkas kõvasti jooma. And abuse came during my teen years. Ja ka tuli väärkohtlemine siis, kui ma olin teismeline. And this was very frightening for my sensitive mother. Ja see oli minu ema jaoks väga-väga hirmutav. She became very depressed. Ta oli depressiivne. And she felt, I as the oldest daughter, tried to help hold the family together. Ja mina kui vanem tütar siis püüdsin seda perekonda koos hoida. But I didn't understand the deep guilt and regret that brought my mother. Aga ma ei saanud aru sellest sügavast kahjutundest ja süütundest, mida mu ema tundis. Until we began to study the Bible. She came to me to study the Bible as a result of my dad's alcoholism. Kuni selle hetkeni, kui minu ema tuli minu juurde selleks, et lugeda piiblit ja see tõuge oli loomulikult minu isa alkoholism. And she was baptized into Christ. Ja ta sai ristitud. But then it was a rocky road for her, learning to live the Christian life. Aga see kristliku elu elamine oli tema jaoks selline kivine tee. And later on, she got lung cancer. Ja hiljem tal diagnoositi siis kopsuvähk. And on her deathbed, we got to talk, really talk. Ja siis, kui ta oli suremas, suri voodil, me saime tõeliselt teineteisega rääkida. And I began to explain to her God on a more heart level. Ja ma hakkasin talle rääkima Jumalast sellisel rohkem nagu haiget saamise tasemel. The grace of God. Jumala armust. The God that would never fail or abandon us. Jumalast, kes kunagi ei jäta meid maha. And my mom was like, oh my gosh, I've been looking for that God all this time. Ja mu ema ütles, et ma olen otsinud just sellist Jumalat kogu aeg. And then she was able to recover, what she had lost. Ja siis ta võib öelda, et ta suutis taastada oma südames need asjad, mida ta oli kaotanud. And she was able to go to death with a smile on her lips. Ja ta suri naeratusega oma suul. And I was able to sing over her until she died. Ja ma laulsin tema voodi kõrval, kui ta lahkus siit ilmast. You see, this God, if we really, really believe that he'll never fail or abandon us. Kui me usume tõeliselt seda, et Jumal kunagi ei jäta meid maha. If we're really able to apply that. Kui me suudame seda ellu rakendada. It changes how we function. Siis see muudab seda, kuidas me elame. It changes the amount of guilt we carry. See muudab seda, mismoodi me kanname või ei kanna süüd endaga kaasas. It transforms the way we're able to, how deep we can go in relationships. Ja see muudab seda, kui sügavad me võime olla suhetes. It increases our ability to risk. See suurendab meie võimalust või soovi riskida. It's everything.
ja see on kõik. The author Gerald May, Gerald May, kes on kirjanik, his book is called Addiction and Grace. tal on üks raamat, mille nimi on Addiction and Grace ehk siis sõltuvus ja arm. He states that grace is the most powerful force in the universe. ta ütleb seda, et arm on kõige vägevam jõud universumis. That's a big statement, right? ja see on väga kõlakas või selline kõlav väljend. Because there are some powerful forces in the universe. Universumis on olemas väga-väga tugevaid jõude. But he goes on to explain what he means by ja that. ta selgitab, mida ta mõtleb selle all. So that grace can transcend repression, addiction, and every other internal or external power. ta võib öelda seda, et arm võib ületada siis survamise, sõltuvuse ja iga teise sisemise või välise jõu. Every power that oppresses, that seeks to oppress the freedom of the human heart. Mis teeb kõik selleks, et takistada või alla suruda inimsüdant. This is what God wants us to live in freedom. See on see, et Jumal tahab, et me elaksime vabadena. He wants our hearts to run free. Ta tahab, et me südamed oleks vabad. This really makes Satan mad. Ja see teeb saatana hullumeelseks. He wants to destroy our freedom. Kes tahab meie vabadust hävitada. He wants to make us slaves to sin. Kes tahab, et me oleksime patuorjad. He wants to make us controlled by addictions. Kes tahab, et me oleksime kontrollitud erinevate sõltuvuste poolt. And this is exactly what happened to me. Ja see on see, mis on juhtunud minuga. I grew up in a very small town Ma kasvasin üles väga väikses linnas, out in the country. maal. My house is surrounded by cornfields. Minu kodu ümber olid siis maisipõllud. Illinois is very flat. Illinois on väga selline lame, tasane maa. The ground is very fertile. Ja, aga maa on väga viljakas. So I grew up able to go running in the fields with my dog. Ja ma kasvasin üles ja ma jooksin mööda neid viljapõlde siis oma koeraga, His name was Tarzan. kelle koera nimi oli Tarzan. And it was so wonderful. Ja see oli nii eriline. And I was able to lay under the stars at night Ja õhtuti ma võisin lamada ja vaadata tähti taevas, because there was no light pollution. sellepärast et ei olnud mingisugust valguse saastatust või ütleme kunstliku valguse saastust. So as a boy, I ran free. Nii et kui ma olin noor poiss, siis võib öelda, et ma olin vaba. And I came to believe in God at a very young age. Ma olin väga noor, kui ma hakkasin uskuma Jumalasse. I've actually been a disciple now for 52 years. Ma olen 52 aastat olnud kristlane. But this did not make Satan happy. Aga see ei tee saatanat väga rõõmsaks. And he sought to bring addiction into my life. Ja ta hakkas sõltuvusi tooma minu ellu. And the addiction that came into my life was sexual addiction. Ja sõltuvus, mis tuli minu ellu, oli siis seksuaalne sõltuvus. Addicted to pornography. Ma olin sõltuv pornograafiast, Addicted to lust. himustamisest And other sexual sin. ja kõik teised seksuaalpatud, mis on olemas. And this brought a lot of oppression to my freedom. Ja see tõi väga palju survet minu vabadusse, minu südames. My conscience was not clean. Minu südametunnistus ei olnud puhas. I lived in fear, Ma elasin hirmus, not knowing what I could confess, who I should confess to. et kas ma peaksin avatud olema sellest, kellele ma peaksin sellest rääkima. Would I be rejected? Kas mind tõugatakse ära, kui ma sellest räägin? Would I be abandoned? Kas mind jäetakse maha? Would I be taken out of the ministry? Kas inimesed lasevad mind lahti töötamisest kogudusele? And even at a young age, Isegi noores I põlves desired to be free from this. ma tahtsin olla vaba sellest kõigest. I understood the danger and what sin was all Ja about. ma sain aru sellest, mis on patt ja mis on selle patu ohud. I talked to ministers, Ma rääkisin teiste koguse töötajatega, my parents, oma vanematega, other Christians. teiste kristlastega. I tried extra praying Ma palvetasin rohkem, püüdsin seda niimoodi lahendada. and fasting Paastusin and harsh treatment of my body. ja tegin igasuguseid, ütleme, ma elasin askeetlikult oma eluviisis. But in spite of all that, Aga vaatamata sellele kõigele, for nearly 30 years, I was unable to break totally free. ligi 30 aastat ma ei suutnud sellest lahti saada. I would have seasons where I would do good, Mul olid hetked, kui mul läks paremini but then I would cycle back into the ja behaviors. siis ma keerlasin tagasi täpselt sellesse vanasse I käitumisse. could not understand what was going Ja on. ma ei saanud aru, mis toimub. Why can I not overcome this? Miks ma ei saa sellest üle saada? I can do all things through Christ, it says.
piibel ütleb, et ma võin kõike teha läbi Kristuse, but I was unable to break free. aga mina ei suutnud saada vabaks. And I was unable to find any other brothers Ja ma ei suutnud leida teisi vendi, that had the same deep struggles that I had, kel oleks sama sügavad võitlused nagu minul, that had found long-term freedom. kes oleks leidnud siis pikaajalise vabaduse. But only as I began to understand the grace of God, Aga ainult siis, kui ma hakkasin mõistma Jumala armu. and we'll talk about it in more detail. Ja me räägime sellest veidi aja pärast rohkem. It was only through a thorough understanding of God's grace Ainult läbi Jumala armust arusaamise that I was able to find freedom sain ma vabaduse and have lived in freedom over 20 years. ja olen üle 20 aasta elanud vabana. Another part of the story of my life Nüüd üks teine osa minu elust was when my mother, when I was about 6-7 years old, oli sellest, kui ma olin umbes 6-7 aastat vana. my mother left me with a trusted family member. Minu ema jättis mind ühe usaldusväärse perekonnaliikmega kahekesi And he took the opportunity to sexually abuse me. ja ta seksuaalselt siis kasutas mind ära. That ripped something in my heart. Ja see lõhkus midagi minu südames. He told me that he loved me and that it was beautiful, Ta ütles, et ta armastab mind ja et ma olen ilus, but I could never tell. aga ma ei saanud sellest aru. And from that time on, I knew that I had to do things to get love. Ja sellest hetkest mulle tundus, et ma pean tegema asju, et inimesed armastaks mind. And over time, I became addicted to performance. Ja mõne aja pärast ma muutusin sõltuvaks esitlemisest või esitlemisest. I was a dancer and a Ma olin baton tantsija. twirler. Yeah, a baton twirler, if you know what that is. It's like a metal stick with a Okay. See on baton. siis iluvõimlemisega seotud teatud selline kunstivorm, tantsuvorm. And I won a dance scholarship. Ja ma võitsin oma tantsimisega siis stipendiumi. I had a pool record in backstroke for swimming. Mul oli head tulemused ujumises. Everything was good because I kept getting more and more awards. Kõik oli justkui hea, sest ma sain üha rohkem ja rohkem tähelepanu ja auhindu. But yet, with my father's addiction, it started breaking me. Aga kui kõik hakkas pihta minu isa sõltuvusega, siis hakkas mind lõhkuma. And in her depressed years, my mother left romance novels all over the house. Ja sel ajal, kui minu ema oli väga depressiivne, siis ta luges ise, jättis majas igal poole laiali erinevaid romantilisi novelle. So I read them. Nii et ma lugesin neid. And this desire for love just grew and grew. Ja see soov olla armastatud lihtsalt kasvas ja kasvas minus. At 16 years old, someone knocked on my door to share the gospel. Kui ma olin 16, siis keegi koputas meie uksele, et jagada evangeeliumi minuga. And I was baptized that fall. Ja ma sain ristitud sellel sügisel. And I thought when I was baptized that I knew I was saved. Ja ma teadsin, kui ma sain ristitud, ma uskusin, ma olen päästetud. But one thing I didn't know Üks asi, mida ma ei teadnud, is that although God saves us when we're baptized, on see, et kuigi Jumal päästab meid läbi ristimise, He does not heal us. siis ta ei tee meid terveks. There was still trauma in me, in my Minu sees oli body. ikkagi, minu kehas oli trauma. And I would need to learn an even bigger grace. Ja ma pidin õppima ja saama aru veel suuremast armuannist. Sometimes I think we do the opposite Ja as vahetavalt mulle tundub, Christians. et me teeme vastupidist kui kristlased. We make the grace for non-Christians very, very big. Me arvame, et see arm, mida mitte kristlased vajavad selleks, et päästetud saada, see on väga suur. There's nothing He won't forgive you of. Ei ole mitte midagi, mida Jumal ei võiks meile andestada. But once we're Christians, Aga kui me oleme juba kristlased, we think we should be better than that. siis me arvame, et me peaksime olema veidi püüdlikumad selles kõiges. We think we should need less of the grace. Me ei vaja nii palju justkui enam armu. We think we better get our act together before we come to God. Me arvame, et me peaksime ennast kokku võtma, kui me tuleme Jumala ette. We think we better repent before we tell other people what's really going Me on in our peaks lives. meelt parandama ennem, kui me läheme teiste inimeste juurde ja räägime, mis tegelikult seal toimub. But this makes no sense. Aga see ei ole loogiline. The grace only grows as we grow in our knowledge of it. Arm peaks kasvama, arusaama armust. Arm peaks kasvama, kui me kasvame selles arusaamises armust. The grace gets bigger and bigger as we apply it. Arm saab suuremaks, kui me kasutame seda. As we trust our full weight on it. Kui me usaldame seda ja paneme sellele raskuse. As we bring our full messiness to it. Kui me toome kogu oma koleduse selle armu juurde. So let's talk about why we need
a safety net of God's grace. miks me vajame, räägime nüüd sellest, miks me vajame Jumala armu turvavõrku. Does everyone understand what a safety net is? Te teate, mis asi on turvavõrk? If you've ever watched the performers at the circus, Kui te olete vaadanud näiteks või käinud tsirkuses ja vaadanud erinevaid artiste, that are performing way up high, kuidas neid nimetatakse, kes seal üleval and they're walking, lae all teevad igast asju? Akrobaadid. Täpselt, akrobaadid kõnnivad täpselt niimoodi, nagu David näitas. and you think, if they fall, Ja siis mõtled, kui nad kukuvad, they might die. nad võivad surma saada. And certainly when they're training, they have a safety net. Ja loomulikult siis, kui nad treenivad, neil peab olema turvapõrk. Sometimes later on they perform without a net. Ja vahel hiljem nad esinevad ilma selleta. Sometimes they die. Ja vahel nad ka kukuvad ja saavad surma. But you have a safety net because as people, sometimes they have safety nets for construction workers who are working very high. Vahetevahel kasutatakse turvapõrku isegi ehitustel. But we have safety nets because we're human Meil on vaja turvapõrku, sest me oleme inimesed and we make mistakes. ja me teeme vigu. And sometimes we lose our balance. Ja vahel me kaotame oma tasakaalu. And so we have put safety nets because we value human life. Me paneme turvapõrgu, sest me hindame inimelu. We don't want to die before our time. Me ei taha surra enneaegselt. And of course, the employers don't want a lawsuit from the families of the workers that die. Ja loomulikult ehitusettevõtjad ei taha saada kohtu case'i enda vastu, sellepärast et keegi on surma saanud. And so you can see why a safety net of grace, if we value our souls, Ja samamoodi me näeme, kui oluline on siis armu turvapõrk. If we value our spiritual lives, enda vaimulikku elu, then it only makes sense that we have a safety net of grace. siis on loogiline, et meil on olemas armu turvapõrk. You know, the Bible says we are prone to fall. Piibel ütleb seda, et me oleme põrm. Actually, Psalm 103, it says God remembers that we are dust. Psalm 103:14 ütleb, sest ta teab, milline tegu me oleme. Tal on meeles, et oleme põrm. So God knows, even in John it says, if someone says they have no sin, See on nagu esimene Johannese kiri ütleb, kui keegi ütleb, et temal ei ole pattu, they lie siis nad and valetavad, do not tell the truth. siis nad ei räägi tõtt. So God knows we're going to fall short, Jumal teab, et me eksime. no matter how hard we try, Ükskõik, kui tugevalt me ka ei püüaks, because we're dust, sest me oleme põrm. we're human. Me oleme inimesed. And so he has designed this safety net. So even though we're going to stumble, Ja ta on loonud selle turvapõrgu, et isegi kui me kukume, we don't have to be destroyed. siis me ei hävi. Okay. So let's talk about why, some of the reasons why God has given grace as a safety net. Räägime mõnest põhjusest, miks Jumal on andnud armu meile turvapõrguna. And remember, grace is what? Jätame meelde, mis asi on arm? God's affirming presence. Jumala kinnitav ligiolu. Can you say it again? Kinnitav ligiolu. I didn't hear that. Ma ei kuulnud. Jumala kinnitav ligiolu. Okay, so we're going to get to we're going to give you three reasons Me anname teile 3 põhjust, that God has given us a safety net of miks grace. Jumal on andnud meile armu turvapõrgu. And the first one is that we have an enemy. Esimene põhjus on see, et meil on olemas vaenlane. It says we have the evil one called Satan, On saatan olemas. and we know Ja me teame his tactics. teatud tema taktikaid. We know according to Revelation 12 Me teame, et ilmutused 12. peatükis, that he is an accuser of our brothers. et ta on süüdistaja, ta on vendade süüdistaja. He specializes in dealing out shame and threats of abandonment. Ja ta on spetsialist selles osas, et tekitada süütunnet ja seda tunnet, et sa oled üksi. Guilt says that sin is bad, Süütunne ütleb, et patt on halb, but shame says I am bad. aga You are häbi bad. ütleb, et mina olen halb. And so because our enemy is so good Ja seetõttu, et meie vaenlane on nii tugev at accusing and using shame süüdistamises ja kasutamas häbi and threats of abandonment, ja seda tunnet, et me oleme üksi jäetud, we need to be well educated
in the grace of God me peame olema hästi õpetatud Jumala armus and understanding God's affirming presence ja mõistma Jumala kinnitavat ligiolu, so we can counter Satan's lies. et me võime katta kinni need saatana valed. I am certified in trauma Ma olen traumakonsultant and a life coach. ja ka life coach. And one thing I learned in my trauma training Ja üks asi, mida ma olen sellest trauma väljaõppes siis is about something called the 2 arrows. ja seal on räägitakse 2 veast. And it explains why trauma stays in the body. Ja see selgitab seda, miks trauma jääb inimese ellu. So when something is said to you, an accusation, a shame, or you're abandoned, Kui keegi ütleb sulle midagi süüdistades või sa tunned süüd või sa tunned, et sa oled eemale tõugatud, that can be so painful, see võib right? olla nii valus, on ju. It feels like an arrow entered your heart, Tunneb, et justkui nagu mingi nool läheks sulle südamesse. especially if it was someone you trusted, Eriti, kui see on keegi sinu lähedane inimene, keda sa usaldad. someone you believe wouldn't betray you or hurt Keegi, you. keda sa usud, et tema küll ei teeks haiget või tema ei jätaks mind maha. But there's a second arrow. Aga on olemas ka teine viga. The second arrow is the accusation and self-judgment we wrap around the first arrow. Teine nool, esimene nool ja teine nool. Teine nool on see, need süüdistused, mida me hakkame keerutama selle esimese noole ümber. You could think of it as the tip of the arrow. Sa võid öelda, et see on selle noole pea. So what happens is we begin to tell ourselves in our heads, Me hakkame rääkima enesele oma peas. I must have done something to cause this. Tõenäoliselt mina olen süüdi selles. Maybe I'm not as worth as much as other people. Äkki ma ei ole nii väärtuslik kui kõik teised. Why am I the one who always is betrayed? Miks mina olen see, keda alati reedetakse? Why am I the one going through this when other Miks mina people pean aren't? sellistest asjadest läbi minema, teised ju ei käi sellest läbi? Why do I get all the suffering? Miks mina kannatan? And so what happens is that arrow tip, even when you pull the arrow out, the arrow tip remains. Ja isegi kui tõmmatakse see nool välja, siis see noole pea jääb südamesse justkui alles. So how do we change this? Nii et kuidas sa seda muudad? Well, the biblical answer is grace. Ja piibel vastab sellele, et läbi armu. In psychology, there's something known as the 2 wings. Psühholoogias räägitakse 2 tiivast. The first wing is we have to take responsibility for the self-judgment. Ja esimene tiib on see, et me peame võtma vastutuse enese süüdistamise eest. If I made up all these things about myself, Kui ma olen kõik need asjad ise välja mõelnud oma peas, I can tell myself no more. ma saan ka öelda oma peas, aitab. I used to have a thing where I'd go stupid, stupid, stupid. Kui näiteks inimene tunneb seda, et mingi asi ütleb talle kogu aeg, et sa oled rumal, rumal, rumal. And then I realized when I did that, I was reliving my dad's verbal abuse. Ja kui ma seda tegin endaga, ma sain aru, et ma elasin läbi seda, et mida minu isa oli minule öelnud kunagi. And I was teaching my brain something that was untrue. Ja ma õpetasin enda ajul mingisugust mõtteviisi, mis oli ekslik. So I set a boundary with myself. Nii et ma panin endale mõtlemisele piiri ette. Robin, you can't say that anymore. Robin, sa ei saa seda enda kohta öelda. But the second wing Aga teine tiib is that we can only do this on see, et me saame seda ainult teha, if we're very, very gentle with that wound. kui me oleme väga-väga hellad selle haavaga. If we admit that that pain was real. Kui me tunnistame, et see valu oli tõene. If we acknowledge that hurt and drain it. Kui me mõistame seda valu ja mida me oleme läbi elanud. So our enemy isn't just Satan's accusation. Nii et meie vaenlane ei ole mitte ainult saatana süüdistused. It's the way we buy into it. See on ka see, kuidas me hakkame neid uskuma. We need a big grace to cast out the Nii et meil on vaja self-judgment. suurt armu, et lükata endast välja see enese süüdistus. So like I mentioned earlier in Revelation 12, verse 10, Nagu ma ütlesin varem, ilmutuse raamat 12:10. the accuser works day and night to throw out his accusations. Süüdistaja töötab ööd ja päevad selleks, et süüdistada. So there again, when God says, I'll never leave you, I'll never forsake you, Kui Jumal ütleb, et ma kunagi jäta sind maha, if we walk in the light as he is in the light, kui me käime valguses nagu tema on valguses, we have fellowship with one another, siis meil on osadus teineteisega. and the blood of Jesus constantly, Ja Jeesuse veri pidevalt Washes away our sin. puhastab meid meie pattudest. then we can push away Satan's lies. Siis me saame saatana valed ära tõugata endast. Now, one of the reasons Satan loves to use shame, Üks põhjuseid, miks saatanale meeldib kasutada häbi, because according to Mark Miller, PhD, sest Mark Miller
üks doktor. He says that feelings of shame are the root of all relational discord. Ta ütleb seda, et häbitunne on kõiksugu suhete probleemide juur. Satan is not only a liar Saatan ei ole mitte ainult valetaja and an accuser, ja süüdistaja, but what his goal is aga tema eesmärk on to create division, tekitada lahknevusi, to destroy relationships. hävitada suhteid. And so when shame comes, Nii et kui häbi tuleb mängu, it is so painful see on nii valus to our hearts meie südametes, that sometimes we want to push it away et me tahame selle ära tõugata endast or skip over it. või lihtsalt minna sellest mööda. When we do this, Ja kui me teeme seda, eventually we becomes withdrawing. from other lõppude people. lõpuks me tõmbume eemale It may come blaming, ja me hakkame süüdistama, criticizing, kritiseerima, rejecting people, inimesi eemale tõukama or being dismissive where we just kind of like, whatever. või lihtsalt siis me ei võta midagi südamesse või ei võta midagi endale pähe ja ütleme, las olla. So if you're feeling these things, Kui sa tunned neid asju or someone else is treating you in these või kui ways, sulle tundub, et keegi käitub sinuga niimoodi, there's a good chance that shame is present. on suur tõenäosus, et häbi on selles suhtes kohas. Robin and I have learned in our marriage, Me oleme õppinud seda oma abielus. when we start having difficulties, Kui meil on mingid raskused või konfliktid, when the temperature starts rising, kui temperatuur hakkab tõusma jutuajamistes, and for you newlyweds, I don't want to give you any bad ideas here. ma ei taha teile mingisuguseid halbu eeskujusid siin anda, et te neid õpiksite meilt. Someday you'll understand this. Mingil hetkel te saate aru sellest. We have to stop, Me peame lõpetama ask one another, ja küsima teineteiselt, is shame present? kas häbi on kohal. And many times, Ja tihti the reason why we are withdrawing see põhjus, miks me tõmbame teineteisest eemale or blaming või süüdistame or criticizing või kritiseerime, is because an element of shame has entered our relationship. on seetõttu, et süütunne või süü on tulnud meie häbi on tulnud meie suhtesse. Or the language of shame has somehow crept into our Või conversation. häbi keel või häbi sõnastus on tulnud kuidagi meie jutuajamistesse. God created us to live in relationship. Jumal on loonud meid suhetes elamiseks. And women feel this even more heavily than men. Ja ma arvan, et naised tunnevad seda raskemini kui mehed. The part of the brain that is the relational part of the brain See osa, mis on nii-öelda see suhte osa meie ajust, is bigger in a woman. see on naistel suurem. Yeah, we carry our relationships heavily. Like physically. Physically, the brain is. But men's brains are bigger overall. Et mehe aju on nagu suurem üldiselt. Et lõika see välja pärast hiljem. So really an easy way to understand this Et see on lihtne tee, mismoodi sellest aru saada. is we're so terrified of being abandoned. Kui me tunneme sellist hirmu, et meid jäetakse maha või me jääme üksi, We abandon other people before they abandon us. me jätame teised enne maha, kui nad meid maha jätavad. We step back so they can't hurt us. Me astume tagasi või astume eemale, et nad meile haiget ei teeks. But this doesn't take away the shame. Aga see ei võta ära seda häbi. We need grace. Meil on vaja armu. We need relational grace. Meil on vaja suhetes armu. And we're going to talk more about that tomorrow, the language of grace. Homme me räägime rohkem sellest armu keelest või sõnastusest. So please come back tomorrow. Nii et tulege homme tagasi, palun. One mistake religious people have made for thousands of years Üks põhjus või üks viga, mida usklikud on teinud tuhandeid aastaid, is the idea that shame can be used to change behavior. on selles, et häbi võib kasutada käitumise muutmiseks. If we can make someone, whether it's our wife or our children or someone we're discipling, Et kui me suudame kedagi, kes on meie abikaasa või keegi, keda me õpetame, if they feel bad enough about their sin, kui nad piisavalt tunnevad ennast halvasti oma patu pärast, then surely they will never do it again. siis tõenäoliselt nad kindlasti ei tee seda enam kunagi. If they're broken about their sin, Kui nad on purustatud oma patu pärast, of course they'll never repeat it. loomulikult nad ei korda seda mitte kunagi. Now, for those who are movie people, Neid, kes on filme vaatavad inimesed, my first response would be, minu esimene vastus oleks, don't call me Shirley.
Don't call me Sherman, see on vist, ma arvan, et tegemist on filmiga. There's a few people that got it. Okay, never mind. Forget that. Just, Et unustage ära, et mõni inimene sai aru, vist I 2 thought I'd saalis. try anyway. Okay, but you understand the concept, right? That we've used shame Kui sa häbistad kedagi, to get our kids to stop doing things. et näiteks häbistad oma lapsi, et nad lõpetaks mingi asja tegemise. Bad child, Paha laps, bad disciple, paha kristlane, bad wife, paha naine, bad husband. paha mees. And hopefully they feel bad enough Ja siis me loodame, et nad tunnevad ennast piisavalt halvasti, they won't do it again. et nad ei korda enam oma vigu. You want to say something before I talk this? Okay. Yeah, the language of shame, there's a big vocabulary of shame. Ja on olemas tõeline selline paks häbi sõnavara. Why did you do that? Miks sa tegid seda? What were you thinking? Mida sa mõtlesid? Don't you even care? Kas sind ei huvita? Are you trying to hurt us? Kas sa tahad mulle haiget teha? Are you going to destroy the reputation of this family? Kas sa tahad selle perekonna reputatsiooni hävitada? Are you going to hurt the church again? Kas sa jälle teed kogudusele haiget? We learn it as children from our Me parents õpime often, seda kui lapsed oma vanematelt or from our culture. või oma kultuurist. It's interesting because women are even more susceptible to shame than men. Ja naised on veel vastuvõtlikumad häbile kui mehed. In fact, when a woman feels shame, she's twice as likely to choose pornography as a way to medicate it than a man. Yeah, wait a minute. No, this is you explain it. Ja, David seletab seda. Okay. We should have it do it in the right order. All right. So research done by a man named Jay Stringer. Jay Stringer on siis üks uurija, kes on teinud uurimistöö vastaval teemal. He wrote a book called Unwanted. Ta on kirjutanud raamatu Unwanted ehk siis soovimatu. But he surveyed a large group of people. Aga ta on uurinud siis suurt hulka inimesi. And he found that Ja ta leidis, with men, for every unit of shame they felt, et iga ühiku nii-öelda häbi suhtes, mida mehed tundsid, the chances of them looking at pornography increased by 300 times. võimalus, et inimene vaatab pornograafiat, mees siis kasvab 300 korda. So basically, we see that shame drives Nii pornography. et me näeme, et häbi on see, mis on tegelikult pornograafia driver. It doesn't stop it. See ei lõpeta seda. If you tell people how bad it is Sa ütled inimesele, kui halb see kõik on or how bad they are for või looking kui at it, halvad nemad on, kui nad seda teevad, that is not going to stop the behavior. see ei lõpeta käitumist. Actually, it's going to contribute to increasing the behavior. Tegelikult see toob kaasa seda, et see suurendab käitumist. This is a big change from the way many parents and many churches have dealt with sexual sin. Ja see on tegelikult suur muutus, kui inimesed sellest aru saavad, mismoodi siis tegeleda seksuaalpattudega. In the church, Ja koguduses sometimes it's felt like it's even more shameful for a tundub, woman to use pornography. et isegi naisterahvastel see on veel häbiväärsam, kui nad kasutavad Like we pornograafiat. think it's a man's struggle. Me mõtleme, et see on justkui nagu meeste võitlus. But Jay Stringer found Aga Jay Stringer leidis, that for each unit of shame a woman feels, et iga ühiku nii-öelda häbi kohta, mida tunneb naisterahvas, she's 546 times more likely to pursue pornography. siis sellisel juhul tõenäosus, et ta kasutab pornograafiat või pöördub pornograafia juurde, on 546 korda suurem. I've talked to sisters all over the world, Ma olen rääkinud koguduses õdedega üle kogu maailma. single, married, in every See on life abielus, situation. ei ole abielus, erinevas elusituatsioonis. And many women confess to me pornography use. Ja paljud naised tunnistavad pornograafia kasutamist. Pornographers are after women. Pornograafia siis tööstus või see valdkond otsib naisi või nad püüdlevad seal poole, et naised vaataks. But we have to understand that using something like pornography Aga me peame aru saama, et selliste asjadega nagu pornograafia vaatamine või ka selle kasutamine, usually comes from a wounded spot. see tuleb mingisugusest haavata saamisest. And so we need a gentle curiosity. Nii et meil on vaja hella uudishimu. Grace allows us to look directly at it and not be afraid. Ja arm aitab meil sellele vaadata ja mitte olla hirmul. To look at the wound, Et not at the vaadata, mis on pornography, at the wound. mitte vaadata pornograafiat, vaid vaadata haava. Mis on see haab? Yeah, we can ask, I wonder why I'm struggling with Nii et this. me võime vaadata ja küsida, et miks ma võitlen sellega? What happened that day Mis before toimus that sel happened? päeval, enne kui see toimus?
I wonder if I was feeling alone or afraid. kas ma olen hirmul või ma olen üksik? Grace is big enough for us to understand ourselves. Et me võime ennast mõista. In my recovery journey, Minu tervenemise teekonnal I identified that shame was the major driver of my behaviors. ma sain aru, et häbi oli üks suurim driver minu käitumises. And so for several years, Nii et palju aastaid I did what is called a daily renewal, ma tegin midagi, mille nimi on igapäevane uuenemine. where I called another brother every day. Kui ma helistasin kellegi teatud vennale iga päev And we talked maybe for 10 minutes. ja me rääkisime võib-olla 10 minutit. And every day, I would surrender to him any shame I felt about anything. Ja iga päev ma rääkisin talle igast häbitundest, mida ma võisin tunda selle päeva jooksul. If I spilled chocolate sauce on my sleeve like I did at dinner tonight, Kui ma näiteks ajasin šokolaadikastet enda varuka peale, nagu ma tegin täna õhtul, kui me söömas käisime, if my garage was messy, või et mu garaaž oli korrast ära, I forgot to pay a bill. või ma unustasin mingi arve ära maksmata. Anyway, so anything, I surrendered that shame every day. Ma allutasin iga päev selle häbitunde. And every day we had time of encouragement Ja iga päev meil oli selline julgustamise hetk, where he would affirm me and be an affirming presence in my life. kus ta oli kinnitamas minu elus ja, He would show me kinnitas, grace, ja ta näitas mulle armu and he would share his own struggles with ja me. ta rääkis oma kannatustest. So we had this exchange, draining the shame Ja meil oli see selline mõttevahetus, kus me siis selle häbi nii-öelda maha matsime filling up on the grace. ja täitsime ennast armuga. And that was the key to overcoming the sin that had held me hostage for decades. Ja see oli see võti, mis aitas mul üle saada sellest patust, mis oli mind hoidnud vangis 10 aastaid. So the second Teine asi. reason we need a safety net Meil on vaja, teine asi, miks meil on vaja, teine põhjus, miks meil on vaja seda turvapõrku, of grace, armu turvapõrku, which is God's affirming presence, mis ja arm on siis Jumala kinnitav ligiolu, is because change is hard. on selle tõttu, et muutuste läbiviimine on raske. I don't know if anyone in Estonia makes a New Year's resolution. Ma ei tea, kas Eestis keegi teeb uue aasta lubadusi. Is that a thing over here? All the time. How's that going? Several times a year. How's that going? Can you remember now what it was? Someone said good until 2nd January, so Okay. It's hard to change, and the older we get, ja mida vanemaks me saame, the harder it is to change. seda raskem on muutuda. And so we need God's grace Nii et meil on vaja Jumala armu, to help us change, et me saaksime muutuda. because trying harder Sest see, et me püüame tugevamalt or self-will või et me võtame ennast kokku rohkem, is insufficient. see ei piisa. There's a number of reasons, On teatud hulk põhjuseid but one of the reasons is the way our brain is wired. ja aga üks põhjus, miks see on nii, on see, kuidas meie aju töötab. Our brain, our very body, everything in us is wired to maintain normal. Kõik meie elus on ehitatud selleks hästi meie ajus, et me võiksime säilitada normaalse olukorra. To keep homeostasis. Et oleks kõik homosteesis, et kõik oleks samasugune, nagu alati on olnud. So the moment you say, I'm going to change, Ja kui sa ütled, et ma tahan muutuda, your brain and your whole body sinu aju ja sinu kogu keha say, no, you're not. ütleb ei. No. You said this before. Sa oled seda ennegi öelnud. It didn't happen. Seda ei toimunud ju. So why are you trying this again? Miks sa jälle proovid seda? My job is to keep things calm and the same. Minu asi on hoida asju kontrolli all rahulikuna, et midagi ei muutuks. So I'm going to throw stress at you. Nii et ma nüüd viskan hulga stressi sinu ellu, Till you come to your senses, et sa tuleksid mõistusele settle down, ja rahuneks maha and admit that we're going to keep things the same. ja et asjad võiks jääda nii, nagu nad kogu aeg on olnud. This is one of the reasons why change is so Ja difficult. see on see põhjus, miks muutus on raske. And this is why in Titus 2:11 and 12, Ja seetõttu Tiituse 2:11 ja 12 it tells us this is why we need grace as a teacher to help us change. seal öeldakse seda. Jah, Jumala arm on ilmunud päästvana kõigile inimestele ja kasvatab meid,
et me öeldes lahti Jumala kartmatusest ja ilmalikest himudest elaksime praegusel ajal mõõdukalt ja õiglaselt ja Jumala kartlikult. Jumala arm kasvatab meid. So this grace, this affirming presence, it says, Paul says, is a teacher. Siin öeldakse, et Jumala arm on meie kasvataja. It teaches us in two ways. Ja see kasvatab meid kahte moodi. It teaches us how to say no Ta õpetab meid ütlema ei to unrighteousness, Jumala kartmatusele, self-indulgence. ilmalikele himudele. And then it equips us Ja ta annab meile jõudu, to live self-controlled, et me elaksime mõõdukalt, upright, and godly lives. õiglaselt ja Jumala kartlikult. Wow. And you think about this. Kui sa mõtled sellele, Okay, God's presence, right there Jumala with you. ligiolek, I'll bet you that if my mother is very affirming presence. minu ema on väga kinnitav oma ligiolekus. Even though I call the brother every day, I still would call my mother often Isegi kui ma helistasin sellele vennale iga päev, siis ma tihtilugu olen helistanud oma emale. to fill up on affirming presence. Selleks, et tunda seda head kinnitust. And of course, my lovely wife, knowing this, has become an expert at affirming me. Ja being a mitte presence to keegi ei me. ole nii hea minu kinnitamises, kui on minu abikaasa. But you think about this. Kui If sa mõtled, starting as a teenager, when I was first exposed to pornography, kui ma olin teismeline ja ma esimest korda puutusin kokku pornograafiaga, if my mother had been with me, kui mu ema oleks olnud minuga, would I have picked up that magazine? kas ma oleksin võtnud selle ajakirja kätte? Not likely, huh? Tõenäoliselt mitte. If my wife was with me, she wasn't married, of course, at that age, but Ma sel hetkel ei olnud abielus, aga kui mu abikaasa oleks minu kõrval olnud, later on in my Christian life, if hiljem, kui ma elasin kristlikku elu, my affirming present wife was with me, kui minu kinnitav ligiolekus abikaasa oleks minu kõrval, would I have watched that movie? kas ma vaataks seda filmi? No, I don't think so. Ei usu. So if God's affirming presence, Nii et kui Jumala kinnitab ligiolu meiega, how much more if God's affirming presence is with us kui Jumala ligiolek on meiega and we bring him into our temptation ja me toome ta enda kiusatustesse and we can say, Lord, I'm tempted here, ja me ütleme, issand, ma olen kiusatud siin and we feel his arm around us, ja me tunneme, et tema käsi on meie ümber, say, no, you don't need that. siis ta ütleb, et kuule, et sa ei vaja seda. You have me. Mina olen sinu elus. You don't need false relationships. Sa ei vaja mingisuguseid võltssuhteid. I'm here with my spirit to give you truth Ma olen and siin oma vaimuga, et anda sulle tõde true love. ja tõelist armastust. So you see how powerful that would be Ja to see võib say olla vägev no, öelda ei, and with you have an affirming presence with you. kui Jumala kinnitab ligiolek on sinuga. Sometimes I like to eat more sugar than I should. Vahel ma söön rohkem suhkurt, kui ma peaks. With my wife's affirming presence, Aga kui mu abikaasa ligiolek on minuga, we split the dessert. siis me jagame seda magustoitu. So it's only half the calories, See on right? ainult pooled kalorid siis, mida ma söön. And that's a beautiful thing. Ja see on right? ilus asi. So you can see how the affirming presence is powerful Nii et te võite näha, mismoodi ligiolek on vägev asi. to say no, Et öelda ei, but when you're lonely aga kui sa oled üksik and when you're hurting ja kui sul on haiget and when you're saamine burdened with shame ja kui sa oled häbis and you feel like medicating ja sa tunned, et feel like your pain, doing something, sa tahad mingi asjaga oma valu ravida how Satan takes advantage of that ja siis saatan tahab seda ära kasutada. and tells you lies Annab sulle valesid, to think you need something öeldes, et sa justkui vajad midagi, that you really don't. mida sa tegelikult ei vaja. I think what stands out to me in this verse, Ja mis minu jaoks on eriline selles kirjakohas, it says that this grace teaches us how to live each day. et ta räägib, mismoodi me päevast päeva võime elada selles armus. It isn't enough to think about grace once a week, Ei ole piisav, kui me mõtleme armule kord nädalas, once a month, kord kuus, maybe once every so often. vahetevahel. We need grace teaching us every day. Me vajame, et arm õpetaks meid iga päev. In my sinful nature, I have a very accused conscience. Oma patuses loomuses mul on väga selline süüdistav südametunnistus. If there's something to be found that I might have done wrong, I'll find it. Kui on midagi, mida ma justkui oleksin teinud valesti, küll ma selle üles leian. I overthink things. Ma mõtlen üle asjadest. And things begin to change for me when I learned that I need to rely on grace every day. Ja asjad hakkasid muutuma, kui ma mõistsin, et ma pean armule toetama iga päev. I bring those thoughts to Dave, Ma tõin need mõtted siis Dave'i juurde, ma toon need mõtted Dave'i juurde.
And I tell him, shame is after me right now, ja ma Dave. ütlen, et häbi jookseb mulle järgi praegu. Dave is my shame superhero. Siis Dave on minu häbi superkangelane. And Dave comes to me and he'll say, I'm feeling shame over something. Ja kui Dave tuleb minu juurde, ütleb, et ma tunnen häbi mingi asja pärast, Every day we are dispelling shame together. siis iga päev võib öelda, me tõukame seda häbi endast eemale. Every day we're giving words of grace. Iga päev me anname teineteisele armu sõnumeid. Maybe this is why in the book of Hebrews Võib-olla seetõttu Heebrealaste kirjas it said that we need daily encouragement. öeldakse seda, et meil on vaja igapäevast julgustust. We need daily doses of grace. Meil on igapäevaseid armu doose vaja. Yeah, we need daily affirmation. Me vajame igapäevast kinnitust. We need someone to say, oh, you know, I totally hear you and I understand and I respect your honesty. Ja me vajame kedagi, kes ütleks, ma saan aru täiesti ja ma austan sinu ausust. Even when we sin, Isegi kui me teeme pattu. a gracious answer helps so much. Armuline vastus aitab väga palju. I'm so grateful that you shared. Ma olen nii tänulik, et sa rääkisid sellest. Thank you for trusting me to be vulnerable. Suur tänu, et sa usaldad mind ja oled avatud minuga. I hear that you have a lot of courage. Ma olen tänulik, et sul on palju julgust. Is there any way I can help you? Kas ma saan sind kuidagi aidata? Is there anything I can pray about? Kas ma saan palvetada millegi eest? Well, we'll talk more about this tomorrow, but Me räägime sellest rohkem homme, we need to learn to rely on grace. aga me peame õppima toetuma armule. That's Hebrews 3:13 is the scripture Heebrealaste 3:13 on see Robin was kirjakoht. referring to. And I really think that it's a mind shift for some of us. Mõne meie jaoks on see mõtteviisi muutus. Although conviction is important, Kuigi veendumused on väga olulised asjad. and it may jar us or prod us to get something started, Ja see aitab meid selleks, et me võiksime alustada midagi. it will be because of encouragement that we ultimately succeed. Siis julgustus on see, tänu millele me võime edukad olla. Conviction alone without the grace and the encouragement of grace Veendumus üksi ilma armuta ja julgustuseta usually at some point starts to fail. tavaliselt mingi hetk hakkab maha käima. We get tired, Me väsime, we get discouraged, me oleme kurvad and we're tempted to give up. ja me tahame alla anda. And so while conviction is good, Ja kuigi veendumus on väga hea, if we're going to have success long term, selleks, et omada it will pikaajalist be edu, because we live in grace-filled siis relationships. edukus tuleb sellest, et me elame armuga täidetud suhetes. So in Hebrews 12, Heebrealaste 12 it talks about this räägitakse sellest, because the book of Hebrews is written to people who were about to give up. sest heebrealaste kiri on kirjutatud neile, kes olid alla andmas. And the Hebrew writer says, consider him, Jesus, Ja Heebrealaste 12:3 ja 4 öeldakse, et võtke eeskujuks teda ja mõeldakse Jeesust, lest you lose heart kes on kannatanud, et ei väsiks and give up. ega nõrkeks. See, Jesus came full of grace Jeesus tuli täis armu and truth. ja tõde In his presence, the disciples were secure. ja tema juuresolekul või tema ligiolekus jüngrid tundsid ennast kindlana. When he said he was leaving, Kui ta ütles, et ta lahkub sellest maailmast, they were very concerned. siis nad olid hirmul. But he said, I'll give you something even better. Aga ta ütles, ma annan teile midagi veel paremat. I'll give you my Holy Spirit Ma annan teile püha vaimu, to live in you kes elaks teis, 24/7. et ta elaks teiega 24/7. And it's called, the Holy Spirit is called a helper, Ja püha vaimu kutsutakse abistajaks, a comforter, julgustajaks, an advocate, siis kind of like advokaadiks või kaitsjaks. and he's even called the Spirit of grace. Ja ta on isegi kutsutud armu vaimuks. So Jesus understood we were going to need a lot of grace in Nii our et lives. Jeesus mõistis, et meil on vaja palju armu And that's why he gave us his Holy ja Spirit. seetõttu me oleme saanud püha vaimu. And the Spirit is essential to the Christian life. Vaim on nii oluline kristliku elu jaoks. We have a saying that Dave and I like to say. Meil on see, mida meil Daviga meeldib öelda, et The Holy Spirit does the heavy lifting. püha vaim teeb seda rasket tööd. It isn't up to us to get all the sin and stuff out of our lives. See ei ole meie töö saada kõigest patust oma elus lahti.
The Holy Spirit does the heavy püha lifting. vaim teeb seda rasket tööd. We can't always heal or understand our own trauma. me ei saa oma traumadest ise üle saada ja neid tervendada, The Holy Spirit does the heavy aga lifting. püha vaim teeb seda rasket tööd. We can get overwhelmed by shame. me võime häbist olla alla surutud, The Holy Spirit does the heavy lifting. aga püha vaim teeb seda rasket tööd. And so whenever I get with someone ja kui ma saan kokku kellegiga to try to help them ja püüan neid aidata, with wounds or with trauma, kas traumaga või mingite haavadega, mis nende elus on, we pray for the Spirit me to be there. palvetame sellest, et vaim oleks kohal. We listen for the Spirit. me kuulame vaimu, We trust that He'll do the heavy me lifting. usaldame, et vaim teeb oma rasket tööd And it takes the pressure off. ja see võtab meilt ära selle surve. It takes the pressure off of me to try to fix them. seda, et mina pean justkui teised inimesed ära fiksima. Instead, I can be curious and ask ja questions. selle asemel ma võin olla uudishimulik ja küsida küsimusi. I can point out the ways I see Jesus in them. ma võin näidata välja, mismoodi ma näen Jeesust nende elus. I can act as a guide and a friend. ma võin olla kui sõber või kui juht. So, what we want to know now is how has the Holy Spirit spoken to you this evening? me tahame nüüd jõuda selle juurde, et rääkida ja uurida, olla uudishimulikud, kuidas püha vaim on rääkinud teie südamesse täna õhtul. Whether it's something we said, kas on midagi, mida me ütlesime, something you saw outside the window, midagi, mida sa nägid aknast väljas, however he said it to you, we are curious. ükskõik mismoodi püha vaim töötas teie südames või rääkis teie ka, What you heard tonight from the Spirit mida te kuulsite täna, as we were talking. siis see on see, mida ma tahaks kuulda. And then we'll also